Iya kakana kabadei kabashisha hakaway na kisnem kibangayala election nang te na konferensi jonga judge balayele bunsin ngamat kijingjia ro bunsin bat kijingjia ke pasngu tenat ro kitu ke pasngu tenat ro kitu bun judge berkom sngo ba ngap ha yaita Shwa kapor election ni mat ubunai ubakat a dengan namanya tu ya kasnen. Telade kapor bagin ya yat na kawai kasnong siya kawai pat kasnong. Te hakawai ke jarmit layalam yang ada kita kinong yalam na kata kasnong. Banlet syongkai hakawai kalongyi. Anda ngapoy hanta don ikme don ukpa bat kikun kidon nyawut kikun dan ne songkai ngile di siang la di dot teutau pau ongko badu satang artayo ngin jarkun yang dikikun jong aporokot nyawut kikun Injer yaki bat ngi kerpat bafin skau baha banwan kenang. Dola deh. Agat ko pori election debi. Klem kot ubri urahable. Kat kejing kot le tipi ketika kabuk siar. Ani nga ongan lej bay. Kita gelidar ki ong yalej bay. Habakadu kita gelidar ki jonga ki ong badu ai no san hajar tengka kabaya bo. Setengah ai. Anda dap artayo ngakan mau tik-tik ya kata kasih ngalik dia. Nama de kasih jerkun. Hakata kasih ngajan jan kelalendang. Bahakata kasnem bagi election don prangut ki kandidat. Borok prangut mengi kandidat don angta. Hakata kaye. Borok prangut. Di nak kendit mongkum no kum dengan perkat katu kayeng kebiacan bannya. Tip mabrok ramut dia don hangta hadu ban bamjar ya telun. Perbila persya way. Anilai de bamja kaya kebajia. Mari de bamja ngilai bangkuai ngilai syong sipang don katu katingut ki perlu kandidat kilanangnya mi way hadin way. Teka bakado uta ukpa bagita ikme jong kata kayeng kikot yang asa kendong. Badu ngidon hangni nyawbun. Ubaba ai tabun de mapi. Nagdaman ai saubut. Laj no lai. Namar kiba ai baar yapidon salaingut ki kandidat. Nganga aisan hajar salaingut ki aisau hajar. Tinghimat si banibati ya kabut jongi. Teng ogkum kata kajingjia don ya berteng. Bat bersusi rumlong. Ngasu om ya kia bakadu kublai sibur. Tambah ngau bah kata ka saubut ngade bani obet. Anda lajo, adin kumah ngeliu benai, nyau benai, sedang banyak betulun yang dikam. Wan biang itai kemi bagi kepasana. Ko badu, ais kim simet lem se yana. Wangong balik ngamai, tapi kita kerjaan jonga. Nga ais kim ya i kawe. Hakat takapor markas kim si pau haja, tapi yo kas kim simet. Saya ubah dengan samlin ulai. Teh ong aisyur se sakoi. Ngong ningang habia kelak. Namar kabut jo pipi ai ngasau teli. Klit pani kita kilai gut ki kandidat ke namar ki ai buat lain teli cawai deh. Lain buat cawai ke. Teh marngam habia kelak te kabut. Keskip jongan habia kelak te bati. Kae kabangadon ban ong ko kinong kersan barat ba bat ki leader jong ubadeng samlin lek syala ki jong kisnong kitau namar bakum kata ka jingjia kajia
hakin lagi por election babenta kata ka apa no nama dangdon ni kibaong ni yo ujob utai to pingi asipun arbun kenang balasyai ngit nemiyat brut ada day for some scheme lara job obadeng samlin ru ngiladon bok lara job ita iwe ru ngiladon bok ekme lek mapisu samlin mangaupangan lek saw UTP mo tang badak kejing suruh jengmut kata ngan itu lepai pi ka besirkai kajuk election mentah akan mau sya akan mau bah mendai syuk ukicuk bensua katsan arposnem bensua kinong ilam jong ka wei pa ka wei ka parti ha ka wei pa ka wei ka snong kila banda nyeu ya ka gerteng jong gitu kinong kerja ka warning ka bangambut ban ai hang ni yo don ki bakum kita kilong yeng kilong sem hi kum kinong ilam joki unit joki sub unit ngau baha balik bersai namar kapur kadang dor pen ngau tho yaki bakane kamlong gumni lade himut ban mi di baik sen la yu bat kebe bat pa kabiang ni de nrai kata ka baong ini apia bot siliang kegajat sakam satai siliang kegajat satai ngan ya tu ya pi ha ka bakardu ya kebakum kita kijat lok yeng ya kebakum kita kijat breu ngi ong ki breu ki besdin yalade tang hasun ledui syajrong rumpoi sekendeu rumpoi haka bakadu uwe kandidat umsania uwe kandidat umsania utau MLA umsania pinlek sanu woi siapa kata kadeka kubur ka bangakwa ban ai haka neka janmit ya pigi pajba nong kersan bat kumju tin nong yalam ki barat ba joka parti NPP hang ni hapok soyong konsesi namar kapor kadam don sengau bah yai pensyai yai penskotu namar ki bakum kita kijai longying bapli haga bakhadu kindu nong kaba ngi ngayo i ya ketuka RTI ngarmo pulih kor kubor adi khatsan khat rewut ngayu i kali sablok jong ubaden samlin ki prahajar tam ki balayo kumno kumne kini ki kan rewut ki bepli wa gerteng bakata ka RTI bom yo jingala pitip ngaponi video ngaklep TV ni aponi video tim ma khado ngatep kita ki breu de ki bom kersan kim de ki no kersan jong baden samlin tam bagi jauh dot bagi taki prahajar tam kiyo to ping ya thau kaput khno kalat kelenti ban yo olen dai ta kata ngan pensyaya pi kubni kan mau bahai ya ka MLA scheme baro anreu phomut ki MLA kane ka scheme ka babon sen ngi ai ya kisimet kilong yeng kilong sem katkum kajing ibit UMLE tengah yala dengan ketu ibi kerkop trekam ngaru yala de sethit konsesi ya kinong kersian tengah ai kibam kersian tengah mai lek kamno namar lajob saywan pan suapat man kibam kersian kane ka scheme kane ka bagi hap ai ya kinong kersian ibu pelikong asos ni itu ibu ai kerteng bat kadem dai balik helau samlin ka polisi jogi ka sorkat baro anru phomot ki MLA kila ya kata keli 2% UDP barang ba utip hai tengamut benong what's go to bakla baro kade dai tangkap politik election sudah ikwa ban ya lamba kala yiki pajba nrenga og ya pi kade ka jingsika baki MLA scheme baro anre phomut ngiyo markaju pidon haka sarkar ne pidon haka opposition ngiyo markaju tengi pentre kamru hakaju kasur
hak juga style, hak juga guideline. Kata ka bangakwa berpensya. Kabalai bat ka bakhadu. La kren nu badeng samlin kini-kini orang bak kiladep kren. Kamtam ubadeng samlin ublalong UMLD jongpi sansne. Kabanganga isyok bi cica kolong. Katu teli kijaka kabangalek bankan ba selection. Kasurok kajing hun kabalapalat. Hadu bapok mesin ngabisni. Uneu breu ulong ni statang arsnem siteng. Ukamla mau banyu madu perestun. Ingong kaniga kampung mo. Kubno kay gomne. Ya syakamon ru tip top. Syakadiang ru tip top. Syateru tip top. Syateru tip top. Na hinyo kumudu breu. Na hinyo. Mentapa haka sipau tarik ngihap ban renew namar bangi ke melekut tang sasas dem kumbaong manur bne ke expiry date kadon ngihap ban renew kapor yaki no kersyaan baik bat yaki bom kersyaan ru ke bawan ngap siar ngoba ngakwa panong ya pita kau. Bantu kiskim hadu katne lemdadei bau breu ubanang ban penyadei bat katim ke jong hantai sekretariat ka bemut lenoi. Empoi chanu. Tementangan ya tuipi haden jong ka artri kubenai mat sebagai tau sorkar. Lalu pipet bahaka tim NPP kadai gajo. Kibasyong hazuki ru kidai kijo. Ngi kampun penban mentang idon prangut ki minister. Tang na kalian ke NPP ke jomi. Kabamut une ubalong ukon kadu prangut ki minister. Kumba alpau santeli ki department keladon lepak tiune. Arpausan teli ke department. Lada arpausan teli ke department labat lepa ubadeng samlin. Lada uta unong soyong upenrem ya kabamut unong soyong udah ubi. Ndon tisu do kumwe pa. Namar kade kakapuk siar kaba ndon mano. Naki hendreu pauteli ki konferensi dei tang mapi ubayo ya kane kakabuk siar tengah khot yiki perlok borok ki bom kersyaan ya ke parti NPP kenyo kato kadrodur bula kenyo kato kaji gedak kaji keno lai pujat lai puske kumbangala onteng Usyabi ubahetam joka sekretariat kasyong hau konrad baru prestun. Kata kabangakwa katong itu. Hanrei lada pipen job yaki waipa. Haden joka kharlai terik kay kebanjia. Tang ban peniadai perlok syuar bampor sistem. Tang peniadai perlok. Kiwan sekabrau badu prestun. Ngan Aisyah kay intang mengatapit tadi kedur kadar. Piwan nagbaa ngan lei kumta, si pausin kumta, si spasin kumta, haka si spa iwesin ngalapan ay tunok. Hanrei yaune pada ubadado uar hajar katpra, ngia trailang, ngia ajing mutlang, batlu ngia sandur lang, nang bentaka roy kapar, jong ke jelam kala jongi utang suan haden ke kalai tarik ka bigwa ngan kelima ni nang ni da kamen sim kabas kem bat kabaslur koblei pisia jago